Enendi ni mathuthu kweka vitha ciiko cia ciana nini kunyamagwa na muno ciana cia twilitu icio ni cia ndwani ni kana guteithia ciana icio kwivatana na mathina la masiko mbila nthini wa mikalile ni witano wake Janet Nzilani ula niwe umwe wa makundi ma wendi mocio vala inena musini wa kusuvia ciana nini kana kuya kangundo aweta kana vivata cie methie maithuki cia ciana cio vate kwilekelelya kana kuvindisya mathina ma ciana i Boni Motesiani mwandiki witwa Maovo Janet ya mathuthia nende maigirikilo vitha ciana nila cia kwata monyamacio kana cia salama omo kivathukanyo na javrani kusumilini kana itonya utetheka kana kukunikilwa mathina la cia silete vate kwendela inenga vinda yomo yolwa mikalileyo na asieni kumakulia kana tweso kwata kana abused on a community ni kana ba twika bithie kinduki tumele kana ciana situ itetheke ikakwata kinduki to mental torture kana bukaina ingi kulia cie gwithukia cia muno monyungu sola mekuma kwisiana na muno sanele sithitu yekala kwa sana simasio na itonya kumbilo ni mathina ndini wa community kana misieni ila ukaokethia kana ciana asieni maindi lobi cia wa caregivers kana ni kailito kwithukia wa na ko kaka utavia kindu ni wailito chunguza ti kupuuza ni kana weseithia ciana situ ni ciaye kasina ndaye ya ni ciaye kaite ukia kindu na sina confidence ndini ya kila kindu chonde nibo baasha ni twasasiai one girl every month with dignity so asiai 23 on the lookout and the kana abused and the kana kaende kate uteki wa kianesa we say the twa rescue kana kau so 23 on the lookout na tika na kakeli tukeko kona twatu mwana nisikwete isilao sindo cia muthemba tosu asiai na community givers na kila mundu 23 on the lookout kukitia rights cia ciana nikana twinde na generation zeo ona generation yemokete ngai ende na kuresekana wendi umekati wala mekwenda kuunga maudhi tina cia itu ni cia suvika na cia na mauthetho la cia kwenda nikana kwenda na maundu mota masomo na we believe in a period without shame, school without absenteeism. Nukitha kana kakeli tukaeli to mi skulu nukitha kena kaito na kwa afford sanitary towels. So tukulia community yonde na andu wonde tuungamene kana tutethesi kana kakeli tu we say dia kaina miss skulu na kaina the any stigma we say dia nitwa maya skulu na ne masomata ndo alange kwa vindani kau na mwasi kana enendi mwekulo vata wa kuona na kusomethia enendi alangi yolwa vata wa kumanya kisiasa na nini na muno kukwatiania na kutethia nise kuveta mauthuku ala methitu icio ni cia ndwani na methitu maivingisa mwena wa ciana cia itu kana CVC na ithieta Youth for Human Rights ni twina mwikio mwianu kana sexual reproductive health ni one of the key human rights kwa etu na kwa aka na trikola upon community the embrace kusomethia andu kuhusu sexual reproductive health victims ya GBV inengwe psychosocial support ila ilite na ye embrace wa ni community ite kuignoiwa na pate na isolation ya muthemba wote pia ni call upon andu onthe alame na ngoyo lau makam on board ni kana twithiwa na monthini wa wiono tiwi awila isi na cases cia teenage pregnancies cia peneana ikaema report wa I think ni twende no manda system tutono document maundu ma muthembosu ni kana makaandresiwa na ni kana victims cia maundu ma muthembosu ikwate akio na justice ila daileta kaundi ni Masaku kangundo nyenita wa Boni Motesiani